Dobro jutro, draga djeca. Nadam se da ste se naspavali, da ste doručkovali, pogledali, poprali zubiće, pogledali školu na trećemu i sada da zajedno i mi možemo nešto naučiti novo, a naučit ćemo uspoređivanje brojeva do 20. Evo, pa krenemo. Za početak vam trebaju flomasteri ili bojice. Znači sve što imate u pernici trebat će, možda još i više. Ako nemate, gledajte kod mene. Ja sam pripremila za vas papiriće sa brojevima i to nam je dosta za danas. Ponovit ćemo brojeve do 20. 0, idemo zajedno brojati. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 i 20. Nakon što smo ponovili brojeve do 20, ponovit ćemo uspoređivanje brojeva do 5. Ovo ću sada spremiti jer mi ne trebaju, nego mi trebaju samo brojevi do 5. Koji su to brojevi do 5? Ajde, ponovite skupa sa mnom. 0, 1, 2, 3, 4 i 5. Evo ih, brojevi do 5. A sada ćemo mi malo uspoređivati te brojeve do 5. Imam jedan flomaster. Evo, tu ću rukom da vam lakše. Imam jedan i s druge strane imam 3. Evo ih. 1 i 3. Gdje imam više flomastera? Ovdje gdje ih je 1 ili ovdje gdje ih je 3? Znači, imam ih više tu gdje je 3, a ovdje gdje ih imam 1, imam ih manje. Što znači da je 1 manje od 3. Idemo sada drugi zadatak. Imam 5 flomastera i s druge strane imam 4 flomastera. Znači 5 i 4. Pa pogledajte. Da li je 5 veće ili manje od 4? 5 je veće od 4. Ajmo sada još jedan zadatak. Evo stavit ću ovdje 5 flomastera. Ako od ovih 4 dodat ću još jedan zeleni i sada imam koliko ovdje? I ovdje imam 5. Odlično. 5 sa jedne strane, 5 sa druge strane,
i u sredini će doći koji znak? Odnosno jednako, što znači da je 5 jednako 5. Evo, sada smo malo ponovili uspoređivanje brojeva do 5. Ponovili smo malo i znakove jednako, manje, veće. Jednako, još jedan put. Jednako, ovo je veće i kad ga okrenemo, manje. A sada ćemo ponoviti uspoređivanje brojeva do 10. Pa ću s jedne strane staviti koliko flomastera? 7. Odlično. S jedne strane je 7. Odmah tražim 7. I on je tu. A s druge strane ih je koliko ih je ovdje? 5. I stavljam 5. 7 je, koji ćemo znak staviti sada između? Znak veće, 7 je veće od 5. Ajmo sada. Još malo ponoviti. Sad ću puno staviti. Evo ovako gore da vam je lakše prebrojati. Koliko ih? 4. Vidite, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. S druge strane ih je 8. Znači imamo 4, imamo 8. 4 je manje od 8. Ma bravo. Sada pogledajte. Ako s ove strane 8 dodamo još 2, koliko imamo? 8 i 2, koliko nam je? To malo ponovimo. To nam je 10. Odlično. A s druge strane nam je ostalo samo 2 flomastera. S druge strane su 2. 2 je da li manje ili veće od 10? 2 je manje od 10. Znači 10 nam je tu veće. To znači da dvoznamenkasti broj nam je uvijek veći od jednoznamenkastog. Pogledajte brojevi od, da se prisjetimo malo, od 0 do 9. I 0, i 2, i 5, i 9 imaju samo jedan broj, samo jednu znamenku. A brojevi od 10 do 20, evo 10, 11, 12, 13 imaju dvije znamenke, pa su oni dvoznamenkasti. I dvoznamenkasti broj vam je, draga djeco, uvijek veći od jednoznamenkastog broja. Odlično, kad smo sad sve ovo ponovili, možemo, pa mislim da čak više flomasteri ne treba, da to vi znate jako dobro bez flomastera. Možemo uspoređivati brojeve do 20. Možemo usporediti broj 13 i broj 11. Idemo. Ako želite, ovaj puta ću vam s flomasterima, znači 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13. Ovdje znači imamo 13 flomastera. A ovdje imamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 flomastera. Vidite sad da ih ovdje imamo više nego ovdje, tako. Znači da je 13 veći od 11. Spremit ćemo masteriće. A sada ću vam dati još jedan zadatak. Imamo brojeve 14 i 19. 14 je, da li veći ili manji ili jednako? 14 je manji od 19. Kada imamo 14 bombona, imamo ih manje nego 19. Znači manje ćemo papati bombone. I još ćemo jedan jako lagani, ovo ćete mi znati iz prve. Imamo broj 20 i broj 20 i tu je znak jednako. Odlično. Evo, nadam se da vam se svidio današnji sat, da ste naučili. Ako vam nešto nije jasno, uvijek možete učiteljici poslati poruku, pa će vam učiteljica objasniti. I vidimo se, ostanite lijepo sretni i igrajte se malo kod kuće, zabavljajte se s vašim roditeljima, s vašom braćom, sestrom, koga već imate kućnog ljubimca i nadam se da se uskoro vidimo u školi.